Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Shift, Automoto magazin. Na poziv Automoto kluba Skok Racing bili smo u Istri i snimili smo neke od njihovih klubskih vozača. Nešto o sebi ispričao nam je Igor Kocijančić. Ja sam Igor Kocijančić, rođen sam 80. godine, vozač sam auto utrka, amaterskog i poluprofesionalnog recimo. Dolazim iz Stara, mjesta blizu Poreča, 9 km. Auto utrkama se bavim od 2004. 2004. sam počeo s prvom utrkom, mada sam od malih nogu volio utrke, ali nikako nisam mogao. Najviše radi financijskih stvari, kao i uvijek. Vozim inače Opel Corsu. Onaj put sam imao sam je 2 godine, kupio sam je novu. Nakon 2 godine onda sam počeo s Corsom voziti. Došao sam tamo, prijavio sam se sve, mislim, nije bilo nešto skupo, jer je bilo nije skupo, bilo samo startina se plaćala. I odvezao sam onaj dan, sam se vozio, to mi je bilo sve novo, bio sam tav sretan što vozim trke, jer to mi je bilo želja od malih nogu non stop, volan. I završio sam 3. u klasi. Klase su do 1600, inače idu te klase. Serijski auto je moj. Ja sam godišnje vozio 20-25 utrka. Što autoslalom, prvenstvo Hrvatske, autoslalom, regija Zapad, Istarska rivijera i to. I tako sam vozio do 2011. jer onda sam promijenio posao. Imao sam takav posao da sam radio svaki dan i nisam stigao, sad mijenjam posao opet, tako da sad se nadam da će opet uspjeti na utrke. To mi je malo falilo, tako da u ovih 4-5 godina koje sam radio u ovom poduzeću, odvezao sam 6-7 utrka. To mi je prije bilo 1/3 sezone, recimo. Sad sam u 5 godina to. Zahvaljujem sad ovim novim sponzorima, vidite, to bi bio moj šogor. Hvala im za gume što će mi kupiti i nadam se da će se odužiti rezultatima za ovu sezonu. A za dalje ćemo vidjeti. Mislim, Formula Drive mi je sad najljepša disciplina. Prvenstvo Hrvatske što se tiče slaloma, to ne vjerujem da će voziti, jer to je već malo izumire, recimo. Nema više onog prijateljstva što je bilo prije, kompanija i to. Tako, najviše lijepo mi je bilo, smo se družili svi skupa, bilo je ljudi, pogotovo s mojim klubskim kolegama Donaldom, Marinom, s kojim sam se najviše družio. I hvala ženi što me podržava tako. Vodeći čovjek Automoto kluba Skok Racing, Edi Milokanović, predstavlja nam rad kluba te neke planove za budućnost. Automoto klub Skok Racing osnovan je prije 24 godine, dakle prvi akt o osnivanju datiran je u 12. mjesecu 20.12.1992. Sa prvim natjecanjima počeli smo već početkom sezone 93. Na početku smo brojili nekih 10-ak članova, a da bi nakon toga prerasli temeljitim radom na respektabilan klub sa brojem članova od preko 80. Dakle, krenuli smo sa prvom utrkom, prvom nagradom Bartonigle i to je trajalo nekih 20 godina. A u međuvremenu smo počeli sa organizacijom preteće kronometar utrka, to je bilo naše prvenstvo Istarske rivijere, koje smo mi u stvari nazvali prvenstvo Istarske rivijere iz razloga što su se sve manifestacije dešavale od Portoroža, Poreča, Pule, Rapca i tako dalje, na način da su bile sve faktički locirane na samoj obali Istre i na taj način smo dobili to naziv prvenstvo Istarske rivijere, to je nama bilo simpatično.
Na početku je to bila utrka koju smo mi koristili kao trening za vozače kluba kojih smo imali puno, a moram priznati da nam je to pomoglo u regrutaciji članova kluba jer su svi oni koji su željeli se zabavljati i nastupati na takvim utrkama, automatski su se učlanjivali u naš klub i na taj način mi smo počeli rasti i postigli smo brojku od 80 članova u vrlo kratko vrijeme, tako da smo negdje već pred kraj 90-ih, početkom 2000-ih bili na toj brojci i to smo dosta dugo vremena zadržali. Kroz naš klub je prošlo veliki broj natjecatelja, možemo reći kroz ovih 24 godine da je prošlo kroz naš klub nekih 300-tinjak vozača. Svi oni su tu prošli dobru edukaciju sportsku i automobilističku i mislim da smo dali jedan veliki doprinos samom autosportu u Istri i u Hrvatskoj. Uz kronometar vožnje svakako trebamo spomenuti da smo organizirali i utrke prvenstva Hrvatske u autoslalomu od 2001. do 2010. godine, da smo Porečki reli nastavili organizaciju, da su svi ostali odustali od toga 2003. pa sve do danas uvijek ga mi organiziramo već 15 godina, što znači da 17. izdanje ide opet u organizaciji našeg kluba. Za spomenuti da smo od prošle godine, u stvari i od ove godine još aktivnije, ušli u zajedničku akciju sa autoklubom Poreč Motorsport u akciju pod nazivom Together to Win, zajednički do pobjede. Mislim da će to biti potpun pogodak i da ćemo na taj način uspjeti realizirati sve naše manifestacije, da ćemo uspjeti promovirati autosport još bolje, da ćemo regrutirati još više mladih. Evo već ove godine smo dobili 3 nova juniora, što znači da pravilno radimo, da su mladi zainteresirani za autosport. Počeli smo organizirati zajedno sa autoklubom Buzet Autosport utrke Formule Driver, jedna od najmlađih disciplina, jedna od najpopularnijih disciplina trenutno. Normalno moramo spomenuti da smo na Grobniku imali prošle godine oko 200 natjecatelja. Svakako treba još uz to spomenuti da smo bili mi pokretači, inicijatori organizacije kružne autoutrke nakon puno godina što autoutrka prvenstva Hrvatske se nije održavala. Ove godine krenuli smo sa jednom utrkom prvenstva Istarske rivijere i prvenstva Akcija u off-roadu koji se održao 23. Bio je to potpun uspjeh na potpuno novoj stazi na poligonu u Gambetićima, općina Višnjan, pod pokroviteljstvom općine i turističke zajednice općine Višnjan. Na utrci je nastupilo 30 džipova i 10-ak vadova. Smatramo to potpunim uspjehom i da smatramo da je to jedan dobar potez od strane rukovodstva našeg kluba koje je odlučilo krenuti stopama off-road natjecanja i off-road druženja. Od prve godine do sada svi sponzori doprinose razvoju i radu našeg kluba. Znači samim time razvoju mladih vozača, a samim time i smanjenju broja prometnih nezgoda, jer mi uvijek tvrdimo da što si vješti za volanom, sigurni si u prometu i mi ćemo se truditi i dalje u svom radu staviti uvijek naglasak na to. I ne samo kroz akciju FIA desetljeće sigurnosti u prometu, nego i kroz sve akcije koje budemo radili, daćemo svoj doprinos smanjenju broja prometnih nezgoda. O svojoj vozačkoj karijeri i planovima priča nam Marino Milokanović. Ja sam Marino Milokanović, inače sam iz Gambetići, blizu Baderne, jedno mjesto blizu Poreča, 15 km udaljeno od Poreča. Rođen sam 1969. godine i već od malih nogu nekako sam u autosportu. I inače te utrke su mi u genima već od malih nogu, valjda zato je naš tata prije čak nego sam se ja rodio vozio Augustu 125. Inače u to vrijeme motocikl
svjetskog prvaka Giacomo Agostinija, pa valjda to nekako ide s koljena na koljeno. Inače sam prvu auto utrku odvezao mislim 93. godine, ako se ne varam, ili 4. nisam 100% siguran koje godine je to bilo. To su bile ocensko-spretnosne vožnje sa peglicom, takozvanom Fiat 126. Bio sam tad treći u svojoj klasi, iza moje kunjade, znači iza moje šogorice, žene od mog brata, koja je bila druga sa Fiatom 500, onim starim, Topolino kao smo ga mi zvali, Topođiđo. I za mene to bio veliki uspjeh, veliki rezultat, iako sam bio ispred jedne žene, ali nema veze, ona je odvezla fenomenalno, tako da je to ovaj put još jednom čestitam unazad puno godina. 2007. godine sam također vozio, dosta sam bio uspješan, znači na tim lokalnim utrkama kronometar vožnje, a 2009. godine kupnjom Ford Fiesta ST 2000 kubika sam baš se aktivno uključio u prvenstvo Hrvatske, znači baš u tu autoslalomu u klasu 3. I tada sam prve godine zabilježio odmah fenomenalan rezultat i sam s tim serijskim autom novim, bio je nov, moram to priznati, išao je stvarno jako lijepo i ponašao se fenomenalno. Ostvario sam 9 pobjeda u 9 utrka i stvarno možda čak i rekord zabilježio u tom autoslalomu, nisam siguran da li je to nekad iko uspio napraviti, znači od svih 9 utrka pobijediti svih 9. I postao prvakom te klase 3 u autoslalomu, u prvenstvu Hrvatske. 2010. godine sam odmah prešao u veću kategoriju, znači malo sam auto preradio, neke male preinake i prešao u klasu 6, znači to je klasa sprint iznad 1600 kubika i također sam postao prvak, samo nisam uspio pobijediti sve utrke, konkurencija je bila puno jača, vodile su se žestoke borbe i te sam godine, znači 2010. također ipak uspio biti na kraju prvak. Borio sam se protiv vozača iz Slavonskog Broda, oni su mi bili najjača konkurencija, s guštom ih se prisjećam, znači Branko Marić je jedan i Marijan Čengić je drugi vozač. Oni su bili strašno dobri, uspješni i tu stalno je bila borba na nož. Mislim da je tu bio u borbi za naslov prvaka još jedan vozač iz Šibenika, Darko Jelač, ako se ne varam, ali sam ipak na kraju godine uspio pobijediti i isto tako triumfirati u klasi i u grupi 2. Gdje sam se borio sa Ninom Andrejevićem koji je vozio Zastavu 750. Znači te dvije sezone su mi nekako uspjele najdraže, najuspješnije, nekako u najljepšem sjećanju, uspomeni. Znam da ima puno mladih u Poreču, u okolici, u Istri, u cijeloj Hrvatskoj koji vole voziti brzo. Međutim, znam i da je jako opasno voziti brzo po standardnoj cesti, običnoj cesti svaki dan, jer sam i sam doživljavao razne opasne situacije, zato bih preporučio, pozvao ovim putem, sad imam priliku to napraviti, sve mlade vozače od 18, 19, 20 godina ili manje godina, koje god ima takvih trkačkih aspiracija, da se priključi, znači, kronometar vožnjama, autoslalomu, ocjenskom, spretnostnim vožnjama, bilo kojem vidu natjecanja na nekim sigurnim, osiguranim stazama, gdje će se moći naučiti, izguštirati, malo adrenalina, znači dobiti i na neki način ćemo svi skupa pridonijeti sigurnosti u prometu na cestama, jer ćemo se i naučiti voziti, manje će biti mogućnost da se nesreća dogodi na cesti, a i jednostavno guštije. Jednostavno, svima stvarno bih preporučio da dođu, da se priključe u bilo koji klub, njima najbliži klub, najdraži klub i da se aktiviraju uz ne velike troškove, mogu se maksimalno izguštirati u relativno sigurnim uvjetima. U sljedećem prilogu svojeg atraktivnog fičeka sa Yamahinim motorom predstavlja nam još jedan član automoto kluba Skok Racing, Donald Milokanović. Pozdrav svima, ja sam Donald Milokanović. Vozim za autoklub Skok Racing iz Brtonigle. Prva utrka mi je bila na Preluci, osvojio sam odmah 3. mjesto.
I to je bilo super zadovoljstvo i tako smo nastavili, malo složili bolje auto za sljedeću utrku i odmah je tu došlo prvo mjesto. I na kraju sezone i prve godine znači koje nastupam, već sam bio prvak u klasi. I tako se super sve povezalo, poredalo i nastavili smo lijepo da već sljedeće godine već sam branio taj naslov i bio isto prvak. I tako 2-3 godine za redom. 2009. već slažemo mi taj novi projekt, fičo sa motorom od motocikla. Jer naravno kako godine se prolaze, pita sve je jači auto, jača konkurencija i sve. I uspjeli smo to složiti, ja i otac. Ali složili smo ga negdje na sredini sezone. Zašto? Jer onaj put je bilo teško za nadoknaditi neke rezultate, onda sam rekao idemo u to i tako smo počeli. I super se to pokazalo. Odmah sam ga dobio lijepo, smo se našli lijepo. Nismo tu puno promjena napravili, nego je bio uvijek moj fičo, tako reći, samo malo jači. I to je to. I tako smo krenuli i stvarno odmah u Nove Marofu smo došli. Odmah sam bio treći ukupno. I to je ono što je mene zanimalo na put, ne više klase i to, nego da idemo malo višlje u ukupnom poretku. I super, tako da je od onda, znači od 2009. smo počeli ganjati ukupni poredak. Do 2012. smo postigli, znači kao klub smo bili prvaci u autoslalomu. Ja sam bio drugi u klasi, ali rezultati su uvijek bili tu prema vrhu. Vozio sam i brdo u međuvremenu sa Hondom od oca. Prije toga Focusa sam vozio. Krug sam 2006. isto se uključio u polokup. I onda sam više se naslonio na kronometar vožnje. To su na kratkim stazama, ne karting staze, tako. Brdo, tako toliko, i nova disciplina je u 2014. došla Formula Driver. Tamo sam se, tako reći, više posvetio i pokazalo se odmah super jer sam bio odmah prvak u Formuli Driver za Istarsku županiju. U 2015. sam, znači, vice prvak, znači odmah moj stric me prešao, ali nije mi žao jer i drugi bit ukupno to je jako veliki rezultat, ne? Tako da. A sad, znači, za ovu godinu idemo, 2016. ide sigurno novi projekt. Da pratim, tako reći, moje protivnike, neki njihov stil auta. Malo lakši, još jači i idemo obraniti dobiti neki naslov i tako. Evo tu naravno se želim i zahvaliti znači mom ocu, majci, normalno koji su uvijek bili uz mene, samog početka. Normalno prijatelji tu koji su uvijek mi uskakali i svi sponzori koji su godinama nas pratili kao klub i kao mene samo. Tako da ih zahvaljujem i idemo da budu uz mene i u te nove godine koje idemo napadati. Po povratku iz Istre spustili smo se u Rijeku. Tu nas je ugostio Mladen Sigurnjak, prošlogodišnji dobitnik druge zlatne kacige, te nam je predstavio svoje dosadašnje, a i buduće projekte. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Ja sam Mladen Sigurnjak, član sam Autoklub Učka Sport. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even. Prvi ti razvoji su bili, dok za vrijeme Jugoslavije, to je u stvari, moram tako spomenuti, su bili jugići. Nakon toga šta je se dogodilo? Došlo je do pomaka nekih mogućnosti drugih, pa smo se seli na neke druge automobile i kvalitetnije i tehnički spremnije i tako dalje.
94. 5. sam nastavio sa Fiatom Ritmo, Fiat Ritmo stari, onda Fiat Ritmo 130 TC. To su nekad vozili legendarni Drago Matijević i ovi stari vozači, i Del Moro i Pula i tako dalje. E sad, nakon toga išli smo opet u kojem pravcu? Težili smo za nekim novim generacijama automobila, što je logično, i onda sam se selio na Suzuki Swift 98. 9. gdje smo u Rekbergu. Prvi moj nastup je bio u stvari s tim Suzuki Swiftom u Rekbergu 98. godine. Onda opet je dalje kronologija, jedna toga je bila Suzuki Kultus, sam kupio od Nike Pulića, koji je vozio krug, ja sam vozio brdo s tim automobilom. Pa onda dalje je bio razvoj filmova na Golf 1, Golf 2 i tako dalje, sve do recimo 2016. mogu bi slobodno reći da sam promijenio neki 15-ak trkaćih automobila. To mi je iznad svega veliko zadovoljstvo, trenutno ih sada imam u garaži 4 komada, trenutno su ovdje 2, u drugoj garaži 2 i jedan je u projektu takozvani Volkswagen Corrado, koji želim napraviti u grupaciji koji je bio homologiran u kupu takozvanom. Apsolutno moram spomenuti jednu stvar. Automobilistička utrka Buzeta je za mene jedno ime i prezime nečega događanja u autosportu. To je neminovno. No međutim, krivo bi rekao kad bi bio prema Čabru, isto je vrlo dobro odrađena, ali staza je toliko zahtjevna gdje sam toliko sretan na toj stazi kad vozim i zadovoljan, jer konačno gledano stvarno sam napravio vrhunske rezultate tamo, recimo u ukupnom generalnom poretku dok je Durlen vozio, dok je Branko Krstulović vozio, ja sam imao drugo vrijeme u generalnom poretku sa Golfom 2. Znači to je auto van konkurencije turbomotora, to je čista atmosfera, ali evo to je se dogodilo tako jedanput, a vjerojatno što meni kažu svi da meni Čabar leži iznad svega i to se vidi konačno po rezultatima. Želio bih reći da sam bio 3 puta proglašen sportašom godine općine Matulji, što je imalo i neke rezultate pomoći sponzorstva i tako dalje. Upravo mi to odgovaralo pozitivno, no. I želio bih reći još jednu drugu stvar, da što se tiče automobilizma, ako gledamo sad, ja dolazim u neku špicu događanja. Moj je cilj sada, pošto sam već paralelno pomagao mlađim generacijama, da znači ulijevamo neko svoje iskustva, neku svoju viziju toga automobilizma, što bi njima olakšalo i manje potrošilo vremena da sami dođu do nekih stvari. Evo, to mi je jedan cilj i upravo na tome radim sa 1 ili 2 sad nova vozača, da im pomognem oko toga i da ih usmjerim u jednom pozitivnom pravcu i da kako bi rekao, konačno i oni imaju neki pozitivan rezultat. Kroz cijelu ovu priču koja se događala u mom automobilizmu ili mojoj karijeri automobilističkoj, imam veliku zahvalu prvenstveno mojim mehaničarima i upravo ću napomenuti sad imam neko događanje da ću im podijeliti čak neka priznanja kao ni to neka završnica, jer ću i dalje manje biti aktivan. Neka priznanja mi dodao, odnosno više definirano kao zahvalnica. Tu je, kažem, Matijašić Vlado, Milan Brozinić, Marino Poškić i Tihomir Andrijanić. Recimo, to su dečki koji su stvarno odrađivali jako puno što se tiče i mehanike i svih drugih događanja. A tu je isto jedna firma Procar, naša tu lokalna, koja se bavi autolakirnicom, autolimarijom, koja mi isto odrađuje puno stvari. To bi bilo sve za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada nas pratite u reprizama i na našem Vimeo kanalu. Do gledanja!